الناس اللي بتدور على الفلاش ده، الفلاش ده معظم اللي بيشتغلوا بيه دكاترة الأسنان والناس اللي بتصور حاجات دقيقة. كنا طلعنا قبل كده واتكلمنا على الفلاش ده وقلنا هنطلع ونجربه مع بعض، بس خلينا ندي شرح على سريع كده للفلاش عشان الناس اللي مش عارفاه. الفلاش ده يا جماعة فلاش اسمه فلاش، بيشتغل على العدسة دي، القطعة دي بتركب على عدسة مقاس 85 وبتركب عليها الفلاش بالشكل ده كده على العدسة، بتركب كده تمام. دي بتكون راكبة على العدسة القطعة دي، والقطعة دي بتركب على القمر تمام. بعد كده انت بتصور، بتقدر تصور بالفلاش دي الحاجات الدقيقه زي مثلا الاسنان، او مثلا تقدر تصور بيها زي الحشرات الصغيره، او حد بيصور ورد، او حد بيصور منتجات، او حد بيصور الحاجات دي كلها. الفلاش ده بيقدر ان هو يصورها وبيطلعها لك في شكل ممتاز جدا، اللي هي بتصور على العدسه اللي هي ال 100 مللي. خلينا نفتح الفلاش ونجربه. جايبين معانا طقم حجاير علشان نجرب الفلاش اهو تمام. فخلينا معلش نطلع الحجاير وخلينا نركب الحجاير هنا. بسم الله. طبعا يا جماعه الفلاش ده بيشتغل ببطاريات، في منه بيشتغل بطاريه ليثيوم. لو عايز مثلا منه بيشتغل ببطاريه ليثيوم هتقدر تلاقيها بسهوله، بس بيكون غالي شويه. عند الفلاش ده بيكون رخيص نسبيا، وعندنا بسعر ممتاز جدا. طبعا الفلاش بيفتح منه الزرار ده كده اهو، كده الفلاش فتح اهو. اللمبه دي قادت تمام. هنا اللمبه دي كده ده بيعلي الفلاش، واللي قصاد الزرار اللي في الناحيه التانيه دي كده بيوطي الفلاش، ده كده وطوه، وده كده اللي بيعلي الفلاش اهو. كده الفلاش على اعلى حاجه، والزرار اللي في النص ده بتاع التيست. بصوا اهو، فلاش كده يا جماعه على واحد على واحد. واحد على واحد دي اللي هو اعلى حاجه في الفلاش تمام. طبعا هتحس ان الاضاءه بتاعته مش قويه، لكن هي اضاءته قويه. ولازم الفلاش ده يكون اضاءته هاديه شويه، لان هو بيصور الحاجات القريبه، فالاضاءه بتاعته لو عاليه قوي للاسف الحاجه هتطلع الصوره بتاعتها مش مظبوطه. فلازم تكون اعلى حاجه فيه من هو واحد على واحد دون، بتكون الاضاءه بتاعته برضه منخفضه، لان هي ده معمول كده زي رينج لايت. الرينج لايت ده بيكون مثلا بيوزع الاضاءه على الحاجه اللي انت بتصورها، على المنتج مثلا، او على الاسنان اللي انت بتصورها، او على الحاجه اللي انت بتصورها، بيوزع عليها الاضاءه ويطلع لك الاضاءه بشكل جميل. فطبعا مهما عليت فيه فبيكون الاضاءه بتاعته منخفضه شويه. طبعا لو وطينا كده الاضاءه كده، الاضاءه على اوطى حاجه، بصوا ده اوطى حاجه في الفلاش. ولكن الفلاش ده ممتاز جدا عندنا بسعر حلو جدا. وان شاء الله هنسيب لكم الرقم بتاعنا هنا، تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتساب او عن طريق الفون، وان شاء الله تعرف سعره. كمان احنا عندنا بنقدم محتوى عن الكاميرات والعدسات والفلاشات، فلو عندك اي سؤال بخصوص الكاميرات سيبه لنا في كومنت، وان شاء الله هنطلع ونجاوب عليه. احنا بنشتري ونبيع كاميرات. لو عندك عايز اي حاجه عايز تبيعها او عايز تشتري اي حاجه، تواصل معنا عن طريق الواتساب، وان شاء الله هنقدر نفصل